Kapandit Din Dayal Upadhyaya Community College and Skill Development Center YJR haga sutring uni ubanai da pangkut ke yaga esikai wan nyau sngi nei benta ikam sursula yaki kentai tailoring for ladies ko depan man nado ka arpau pratri unai sapra arjar arpau san hado ka sutri unai khandi arja arpau san he wada em kamwa lipau san ngut ki wacha sikai na keleng keri lum jaintia haga yalang pangkut yagani ke esikai wapalai da wellness rembai program coordinator Din Dayal Upadhyaya Community College da emlang ka ai wa lang kam ka kongsan u Professor H Lamin retired founder principal ka Din Dayal Upadhyaya Community College kam usumbut kongsan u Dr. FR Sumer principal ka Din Dayal Upadhyaya Community College u Andrew Series ka trichnong YJR kibru champang ki khanna wacha sikai wa kiwi Kekongsan hawa ye kelam depan seluruh ke yak becim benta wo ye nyai kejat yongki hi wo open MKM ye start wo yo ki nagani ka training najrong wo pen ku ye kam sort hat hari lum jain tia hi waro kawi dongale wo open MKM hok ye ki tiar ICT kam jole ki internet khnang yo tip usnya tho ki he to ki scheme wo pher wada karchan da ka sarkar jalla wa ka sarkar perdi kiwi ki wahe wada kelam da kentu ki ye ki becim benta kam jo ye ki imlang salang wo bo kerpang ki ye rukam ki wada yo gina kini ki esikai nang wo ye ki kam ki bro wa ki dekhot yang ki imlang salang he kam ki peteng we open MKM hok ye tip istat i wada yo ki yo man le kam kalat ka wakro yo kentu kan rong ye yo ikot yang ki ini itmu mani kam cibenta i ikti warap yelu yang ka Din Dayal Upadhyaya Community College wa kanihu nei benta open ku ye tip istat i roi ipar haki benta wa pher i waman le kam cibenta ka National Education Policy araja arpau wakat kam itmu yang ulit Pandit Din Dayal Upadhyaya da pangkut ya gani ke yalang dei wasam ya ki certificate chaki wa cimbenta wede yo ye kentin ikhublai na ka wandal nong Guest Faculty Din Dayal Upadhyaya Community College dari Sumer to kene kelas salami panela di sekretari trong bawa je ban bentar ai sedikit sekali sanki to kene kelas sekretari trong bawa je inai Wadaka Kriya Wendy Grace Mary Walda Mundo Tening tong nga ai ki blay pi baro hang ni namar ba pi la ya ye ki yang jong pi ba pin wan shakani ka jaka namar ka perthai menta with mobile number 1 ka de ki brio kim i tanya ka mobile ki kwa ba tang ban yo ban chong ai ye mobile jing thia record la klen de ne tinga congratulate pi ban ning tong pi la i ka mobile pi long tong la ka training kala ban de tang 7 days training kala ban long bang la in 7 days kini ki jan pi la so ki long very good namar ni ki dan ka training center na long pi in fact, apa mi mentuduh apa jawai ke dalam training center, baka office rumi ka offer. An kata ke training center ka day she's nem pin happen the training, ka sedang hadu 10:30, hadu 4:30. Tikamut lada cita yo kino hikai kat ni kamut ngatharai kala day ke ai ka ba ngar kala sayong namar belai namar ni she's nem ni ai training p news ni. Tehawat ngasmutho ngatip ba ka day with guidance nakir no hikai ki jongpi kila hikai maybe kila peni pi ban khat kila hikai pi ban sunre news ni dakalong kum no kala de ka initiative ka bakila play ya pi ki jingkhang ka de sang mo pi pin nak ni se kmat pin nang tre ne em ban le ya ni ka kam ni unda le ru la charge la da pin nang hi pi la save ne de ne tin kata kada bro khoi ki ong teng khat ban sul jan kam man toy rei still nidang don kam yi ya ki tailoring and ngam tip pilong ni pilong aware je sha ka tailoring ke sha ka de ka service sector ma ni ha ka industry ni ong ka tailoring ke de ka service sector kamut pio kam tang ada ka don on demand pp play ke dukan pila seng chibu pila de ka training pi seng ke dukan sujan lada pinang bang so ki break in one pi chisnam ni ai training pi news ni
te hoa ngasmo tho ngatet ba ka David guidance nagi no hikai gi jongpi kila hikai maybe kila pni pi ban khat kila hikai pi ban sun rek news ni dakalong kum no ru kala de ka initiative ka bakila play ya pi gi jingkhang